sibai ule voin hi October ni som panga sanghni le somni pahni inrin ni nia yin ma pin taung sipa sipai som panga thi thu hianin bulhan tan taila sagang region yin ma pin taung sip buem bue khopui tanga khote lama anre sontur daptura chuak firfiak sipai motor pakhat le kekal sipai le piuso thi pol te chu October ni som pathum tlai dar thum le mi som panga vel khan chinduin taiga LPDF tele nagangi naw tangdun ten kong laka len mai som panga ti puakinan lo baya sipai le piuso thi pol mi som panga velan thia liam tur po thanem takan om thu chinduin taiga LPDF ten thu chuan siam sutiang bokin sagang region kantalu le pe ko to kho inkara patrolling nei firfiak sipai ta chu October ni som pathum zandar ko le mi somli pasari vel khan angya ta le SGG te sagang township LPDF te Fight for Fetal Phoenix Alliance Brother 10 len mai ninan beya sipai motor pakhat rang taka thlen mana wangin sipai thi le hliam zat an fin fi man lo thu angya ta le SGG 10 thu chon siama tin Iyawari region hintara khopui chevela mi pui veiwak te motor bike le thir sakor te man sakthin tu firfiak sipai te le number 2 police station po October ni som pathum tlai darli le mi som panga vel khan hintara PDF le hintara LDF tangkop ten nan thai ang operation mingin bominan baya sipai thi le hliam za te ro an la fin fia thairi lo ti ria tani tanin tai regiona sipai checket te bai ni in sipai pangan thi tanin tai region Thawe district kalai ang leya security duty sipai ta chu October ni som pali jing khan bayan niya sipai panga velan thi thu local news te hne na tanga ria tani he kalai ang lei hi ye khopui le Thawe khopui inkar omni in October ni som pali jing dar level khan sisit se pol tenan ka pa sipai panga velan thi ani an ka nu hian sipai thi te ruang chu ambulance sinan phur thu le amani thleng khan firfiak sipai te hian he lei zo tu mi pui ta chu uluk takan dap thin thu local news ten an soitel bokani chutiang bokin Karen state Miyawari le wole inkar kong om lukho area October ni som pathum jing dariat vela operation nei firfiak military council LIB zani le pasaria sipai pani ten landmine rapokin liamna takan tuar thu kenele battalion somni pasarina Copra Operation Division hina ten thu chuan siamani tai nge na in kana chuakin sipai pangan thi Chin state Tedim township kalemyo le Tedim inkar motor kong om tai ngen khuwa October ni som pathum tu khan military council te check geta sipai duty turakal te chu CDFC yinten bomkam manginan baya inka tona thleng ngalin military council sipai pangan thi thu CDFC yinten an soya anin ka ton a abul hnai om kum som prok mi tleirol pakhatal hiam thu tual chung mi pakhatina soibok an ka hiam tak hi tai ngen khomi ni in checkget bula omania akut veila ma hliam ni in an soya sagai region kalimio wan en kol thu tual chung mi pakhatina soi kalimio khopui le tedem khopui inkar motor kong om tai ngen khuwa hian thlakua vel liam ta tang khan military council sipai ten checkget siamin lirthai kal reng reng dom dingin an check thin thu tual chung mi pakhatina soya he anin ka thu a hian October ni som pathum tuk thleng khan military council lamin eng thu man la chuari lawa komin January thlapo khan tedim khopui tai ngen bula military council sipai tele CDF tan lo in kap to bokani miain khin ule min kina te military council sipai te bai ni in sipai pakuan thi Mogwe region miain township web pau khua in kul firfiak sipai le piuso thi pol te bai ni in sipai pariatan thi thu Wolf Guerrilla Force te hne na tanga ria tani he firfiak sipai le piuso thi pol te in kul na hi PDF tang rual 10 October ni kwa khan ral thuam lianin dar ka ni chuan ka pa chu an ka na chuan firfiak sipai le piuso thi pol zinga mi pariatan thi ti ria tani firfiak sipai le piuso thi pol bai tu PDF tang rual te hi Wempulwe Guerrilla Force miain te RDF te MUGDF te ana ulwen pin PDF te P2 Aman Defense Force te Mountain PDF te ko angchia pol te miain PDF battalion khatna le battalion ni na te Germany Guerrilla Force te
Bamathi Gorilla Force te Zoundhead Gorilla Force te Hero ZG te Miang Warriors te Mahuya Alintan te Nanta Miang te Tamami te King Fighter te Bermuda te le Block Cobra te anni tin Sagai region khian u kho pui chunga firfiak sipai te cheket te Township General Office le sipai te duty na mun te chu October ni sompali somadar som le achan ve ve khan PDF drone force 10 drone pathuma bom paruk thlakinan baya thi le hliam za te ro an la fin fia thairi lo chu ba ka Sagai region Minken Township ninchi khwa in kul firfiak sipai te po October ni sompali tlai dar thum pel khan Chinduan Rangers te local PDF tele FR10 darka ni chungan baya sipai pakhata thi ti ria tani Chinduan Ranger Paul tenan soidan chuan firfiak sipai force zavel te chu tlaidar thum le achan ve vel atanga daruk vel thleng darka ni le achan ve chung vel kan ka pa sipai pakhata thi ti kan ria kaini lama tu ma hliam kan omlo sipai ta chu ninchi khuwa tangin let chai kholama in son to ti na soi Mungyo a sipai motor pakhata boman vomlut Sagai region Mungyo khopuya silpulin singa khu kongsira ding sipai motor pakhata hand grenade an vomluta sipai pathuman thi thu MRDA te hena tanga sia tani firfiak sipai motor pakhat chu Mungyo khopui tar en kolna bulloka October ni sompali tlai dar nga le mi somli vela din lain achunga PDF 10 hand grenade an vomluta sipai pathum thi in liam tuar pon omnual ti sia tani he sipai motor boma vom tu ta hi MRDA battalion khatna division khatna Mungyo te Nui Utetsa Gorilla Force te Nation People Defense tele Mungyo Generation Paul ten ni tin October ni sompali tlai dar nga le mi somthum pakhat khan Mungyo khopui niang pinza uveng primary school kot Mungyo tanga mandale lampan na konga kekal sipai te po Mungyo Urban Gorilla Force 10 landmine thokna chi pani ti puakinan baya sipai pariatan thi thu Democratic Gorilla Force DGF 10 hena tanga sia tani Palo Township sipai te bai ni in pathuman thi tanin tai region Palo Township Khamang to khua patrolling nei firfiak sipai te landmine na bai ni in sipai pathuman thi thu King Cobra Paul te hena tanga sia tani firfiak sipai te patrolling nei lai chu October ni sompali chonadar ni vel khan King Cobra Paul 10 landmine in an lo baya firfiak sipai pathum amuna thingalin liam tur za tero an la fin fia thairi lo thu King Cobra Paul 10 thu chon sia mani sipai 10 drone in PDF 10 bai veta tanin tai region Miai district Palo Township Karen People Defense Force Palo ke PDF te security check get chu Military Council sipai 10 October ni sompani sundar sompani vel khan drone in bom pathuman thlak thu KPDF 10 thu chuan siama chu boma ben to na chuan PDF lammi pakhatin hliama tuara ma se ngai to amlo ti sia tani he PDF te security check get hi September ni somni pathuma honni in KNU te control area chunga Military Council te siam chua bungrua tele ruilote phurlu ani lo nanan siamani tanin tai region a hian PDF 10 drone in Military Council sipai 10 bai thina tuntum hi Military Council lamin drone a PDF 10 bai nama saber ani ti sia tani October ni li khan nan tang khua Military Council te check chu KPDF tele Alliance Force Tangrual 10 drone a bom pani thlakinan baya Military Council sipai palian lo thi to ani PDF 10 Air Force Base an bai le ta Rengun Mingladon Air Force Base chunga sok missile pathum kalwani thu sia tani October ni sompali zandar sarile mini somnga vela Mingladon Air Force Base chunga an kalu bom hi 107mm sok missile ni thu Revolution Army te hena tanga sia tani Revolution Army tenan soidan chuan Mingladon Air Force Base chunga le Aircraft Manufacturing Headquarters chunga 107mm pathum kan ka blut avain pathum kan kap tina soya tol chung mi pakhatina soidan chuan bompuak ri chu ring takani nidanga kan sia thin ai na ring mia oklapa township te inseng township te meyangkong township le laing township atang te po in an lo sa thei veka minute khat dan vel zela aron puak tina soi he sok misal pathuma
Mingladon Air Force Base bay ani chungchang a hian thi le hliam zat le thil ti chiat chanchin engma hria tala omri lawani sipai captain tanu pachuan na motor bay ani Monsted bilin khopui bula October ni som pathum zan khan mia uri tanga bilin lampan private motor pakhat len mai na bay nia motor driver cho swathi in sipai captain tanu pa in liamna takan tuara namdo ina en kolan ni ti hria tani local news tenan soidan chuan bilin khopui lampana sipai captain tanu paphur tu motor len mai nan baya driver chu huna thi sipai ui chau tanu pa chu damdo inan phurti kan lo hria driver chu kok tu dalana nia a chanchin kan thachiang khop mai sipai ui chau tanu pa kovin a phur ngai ti report an don angin len mai ninan lo bai ti kan hria ti inan soi ani Hakha Township Military Council sipai tele CJDC ten in kap le Chin State Hakha Township le Thantlang Township in kara October ni som pathum khan in kana thlen thu CJDF General Secretary Salai Timian Mizima Media Shila asoidan chuan Military Council sipai te kan omnala man ron kala kan in kap timit kholaman panin kan hria helai hmun atanga mel thum vela hla Thantlang khopuya kan in ka hnuwa kal sauten ni tina soi Military Council sipaiten timit leido siam than tum ranga July ni somthum atanga August ni somthum pakhat thlenga CDF tenen anin kana sipai somruk ai tlem lawan thi to thu CNA 10 October ni khat khan an thu chu antar langa salai timiana soizel dan chuan Hakha khopui le Thantlang khopui hi voin thlengin Military Council sipaiten an thunun thailo muntina kan veng renga leido zotlang thailo turin kandang reng do na ti leido chia hi September ni somni pali khan za kan siam thatoa lir thai po zotlang thai to ti in October ni som pakhat khan Military Council sipaiten miauri TV an puanga he leido hi Military Council ten an siam thani chuan muntina lalan thotanga Thantlang khopuya reson le ral thuam an phurlu zungzung thai do na ni October ni som pakhat khan sipai pangan thia tuntum hian Military Council sipai ta chu CJDC le thopui CNA te CDF Hakha te CDF zo phaite le PDF ten an ka thu hria tani August ni somthum pakhat tu khan Hakha khopui Pirota Ward State Road Department hung chunga construction guest house a kangmai chuaka chu hmuna omlei lo construction engineer talin sarkar officer le na tok tu mi som pakhat te chin hriat lawan bo thu hria tani min ong hle hlau thong hle min ong hlean nuam sataka chuan tura siam tir rel pin dan chung thalak te khetet media tarlan ani wangin railway minister le staff te manin an do pa kha thalak te kha chaina mobile phone atanga la ka ni anti firfiak sipai hroi tuluber min ong hle le chung ten nuam satakan chuan na tura tik thingril kermoi nga ta siam CPCL rail compartment chung thalak te khetet media in October ni som pathuma tarlan tu October ni som palitlai lam khan railway minister le staff te man vekan nia kha thalak kha chaina siam Vivo mobile phone atanga la ka ni ti in chaina mobile phone mang tu railway staff zongzong te manan ni thu railway information source atanga sia tani an soidan chuan min ong hleya pin ulina jin thu le a chuan na rail chanchin le a chung chei moidan thalak te ali kau hnu khan railway minister le staff ten man veka min nge rail lupin dan chunga khung kho min an phone ten chek saka pin mana rail pin dan chunga po uniform ha te civil dress in thuam ten luta staff te le officer te po thu an zor fia vek chumi hnu chuan staff pathum te chu civil dress in thuam sipai ten private car in an phur chuaka khoi hmuna angen thruai don kan thelo tin an soi min ong hlean pin ulena rela jin chungchang hria tani hnu in pin ulwen le la shu in car rail kong hun tina sipai thanem tak da a ven ti rawangin rail konga boman lo ka mangti alau hle ti hria tania rail manga jin kong po hi ati danglam mai thei bokani Military Council ten komin November thakhian University in Hongdon Military Council nuaya Ministry of Education chuan komin November ni som pakhat khian college le university hongle turin anin buat sai thu an thu chu antar langa Military Council ten matric exam rampuman buat sai na hian zirlai mi nuai khat singriat sang kha jasari somnga pakhatin exam an changa
mi nuai khat sing thum sang ni le somsari pasari an pa sa za som pasari an pa sa ni university a zirtir tu miss pakhatina soidan chuan first year masa ten second semester an ziranga tuna zir tu ta hian first semester an zir dona engtin ngen ti zel don kan thelo tina soi ti dan pa nga ya chuan first semester zir hun hi December tha an tan thina second semester hi July thatira zir thin ani military council te zirtir dan kalphung hi NUG sarkar ina pomlo thu October ni som pathum khan asoi choka military council ten sarkar nan lak nu hian university zirlai ten CDM alu tin an nuar veka hemikara hian military council ten CDM lut ta tele COVID-19 shileng po ngai saklovin kumsang hi le somni pakhat mei thla khan university an hongle ta ni hetia military council ten college le university an hon nu hian zirlai tlem te chawan kala phui sui lo dawin an kal ve nok nok ani university zirti tu zinga pakhatina soile dan chuan university kalchin chu an tlem khop mai first year kal ero an tam ang reng ti na soi ani kalemio wa health department ten sumzon nan COVID-19 vaccine an zuar sagai ni jen kalemio khopuya military council noya health department ten sumzon nan COVID-19 vaccine certificate pakhata chiat sing ni le sangai nan zor thu ria tani vaccine leitu pakhat chuan vaccine certificate nei chuan khwalzin na man then te wangin chiat sing ni le sangai in kalaya chu ticket chukan nei to chuan COVID-19 test sangai to lova thlona chuan ma in matpung tin NRC ID card le thlona ticket le vaccine certificate kan hmu ti na soi thlona chuang tur hian tunma angin COVID-19 test sangai to lova vaccine tum ni chiu to na le kha nei chuan an phal thu mei thla khan thun chuat to ani vaccine certificate hi aru kin an zuara health department te ti om lo takani ani na dik taka chuan thlona chuang ten an kai chhong nual thai ani ti in kalimio wa tol chung mi pakhatin adem thu soi kalimio khopui chunga hian military council ten mun then khata le city hall a te vaccine an chiu thina kumin April thavel khan military council ten sarkar na tok tele nan CDF tenen tangkopin khopui lu chuana mun poimo ale bazar puya ten chak thina vaccine chiuna le kha ken lo chuan jin chuan phal lova vaccine chiu ngai turin silai nan bo thin ti sia tani tundin hmuna chuan kalemio khopui chunga military council sipai tele PDF te online kap zela sipai te hian khopui lu chuana mi puyan chak thina man pon nei nual ti sia tani Myanmar COVID-19 sia dar le mek Myanmar ram chunga ni khathil thuwa COVID-19 sikai thar mi zathum chuang hmuani thu military council Ministry of Health Department ten October ni som pathum zan khan an thu chu an tar langa October ni som pathum khan mi sing khat zakwa somli pangan test na a mi zathum le soman hmuwa sikai tharan hmu za thi za 2.83 ani thu ria tani Myanmar rama hian COVID-19 sikai to zong chu mi nuai ruk sing ni sangsari zaruk samthum pariadan ni to a chung zinga en kol dam to zong chu mi nuai ruk sangkha zanga le somkwa pathuman ni to ani khamrang khuaral tlante tanpuyan ni Mizoram Kolesip district a khamrang khu a Myanmar ral tlante tan Youth for Myanmar te chuan October ni som pathum khan eile intur tanpuinan hlan thu ria tani khamrang khua Myanmar ral tlante hi chung ko somthum ni in mi zale somngan oma chung zinga chuan sikul kal rual no pang somthuman om Youth for Myanmar pol te hian lucky draw ticket mangin suman zong thina chunga tang chuan eile in tur telein chanpuinan hlan ti sia tani khetten media in nimin September ni sompalia sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin sagani jen suibu tang sipa sipai pangan thia tanin tai region ye phiu tang sipa sipai pangan thi sagani jen min ke na sipai pakhata thia magwe region magwe khopuya sipai pakhata thi tanin tai region palo a sipai pathuman thia sagani jen yinma pina sipai som pangan thi sagani jen mungyu a sipai pathuman thia chin state hakha a sipai pani thi in CDF lammi pathuman thi bok heti hian nimin October nilia sipai thizat le PDF thizat khetten median report ala khom danin
Military Council sipai somthum le pangan thia CDF mi pathuman thi bokani khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theita chu ni e